Të nderuar qytetarë, të nderuar media. Sot mbushen 3 muaj nga zgjedhjet lokale të 19 tetorit, ndërsa në komunën e Çajirit asnjë nga premtimet e me gjitit nuk është realizuar. Madje nuk ka nisur asnjë punë vetme konkrete në terren. Para zgjedhjeve qytetarëve të Çajirit u premtua zhvillim, investime, projekte infrastrukturore, arsimi mirëfillt, pastërti, përmirësimi i jetës së përditshme e çka jo. Sot pas 3 muaj qeverisje lokale, realiteti është krejtësisht i kundërt. Premtime boshe, mashtrim elektoral dhe mungesë totale veprimi. Sot asnjë shkollë nuk është renovuar, nuk ka asnjë investim të dukshëm në terren. Çajiri vazhdon të ketë mbeturina gjithandej, ndërsa ka humbur fuqia e shqiptarëve ndërmarrje të qytetit të Shkupit. Ajri mbetet i ndoltur, ndërsa rrugët gjithbajt dhe gropa të pakalueshme, të hapura para zgjedhjeve dhe që edhe pas 3 muajsh nuk janë mbyllur. Kjo nuk është qeverisje, por menaxhimi dështuar dhe mashtrim të qytetarëve. Situata është paqë alarmante dhe brenda administratës komunale. Komuna funksionon pa kryetar gjatë pjesës më të madhe të ditës, pasi zëndmëzgjitje si gjithmonë shfaqet vetëm pasdite, duke trajtuar udhëheqjen e komunës si çështje dytësore. Kjo mungesë përgjegjësie reflektohet drejt për drejt në kaosin institucional dhe mungesën e vendimmarrjes. E vetmja arritje që mund të evidentohet në këto 3 muaj është emërimi në post drejtori i shefit të shtabit zgjedhor, njëherësh dhe dhëndri i tij Besim Koka. Ky veprim është dëshmi e qartë se prioriteti i zëndmëzgjitit nuk janë qytetarët, por nepotizmi dhe interesat e ngushta personale. Çajiri nuk ka nevojë për improvizime, as për emërime familjare. Çajiri ka nevojë për punë, për kushtim dhe përgjegjësi. 3 muaj pas zgjedhjeve, qytetarët kanë marrë vetëm baltë, gropa, pa pastërti dhe zhgënjem. BDI Deka në Çajir do vazhdoj të gjykojë jo sipas asaj që thuhet, por sipas asaj që bëhet. Dhe deri më sot nuk është bërë asgjë. Ju falenderit. Po cituani Grageni, po cituani Mediumi. Danas se navršува 3 месеци od lokalните избори 19 октомври, а во општина Чаир ниту едно од ветувањата на измеѓутоа не е реализирано. Дури не е започнала ниту една единствена конкретна работа на терен. Пред изборите на граѓаните на Чаир им беа ветени развој, инвестиции, инфраструктурни проекти, квалитетно образование, чистота, подобрување на секојдневниот живот и многу други работи. Денес по 3 месеци локално владење, реалноста е сосема поинаква. Празни ветувања, изборна измама и целосно недостигнат действување. До денес ниту едно училиште не е реновирано. Нема ниту една видлива инвестиција на терен. Чаир и понатаму е препон со отпад, а ослабено и влијанието на албанците на јавните предпријатија на град Скопје. Воздухот останува загаден, додека улиците се полни со кал и непродни дупки, отворени пред изборите, и кои дури по 3 месеци се уште не се санирани. Ова не е владење, туку неуспешен менеджмент и измама кон граѓаните. Состојбата е поинаква алармантна и внатре во општинската администрација. Општината функционира без граначалник во поголемиот дел од денот. Измеѓутоа се појавува како и секогаш дури попладне, третирајќи раководењето во општината како споредна обврска. Овој недостиг на одговорност директно се одразува во институционалниот хаос и недостигот од носење одлуки. Единствениот постигнување што може да се вентира во овие 3 месеци е именувањето за директор на шефот на неговиот изборен штаб, воедно и негов зет Бесим Кока. Овој чин е јасен дека приоритет на измеѓутоа не се граѓаните, туку непотизмот и тесните лични интереси. На Чаир не му се потребни импровизации, ниту семејни именувања. На Чаир му се потребни работа, посветеност и одговорност. 3 месеци по изборите граѓаните добија само кал, дупки, нечистотија и разочарувања. Дуј огранокот на Чаир ќе продолжи да суди не според она што се зборува, туку според она што се прави. А до денес не е направено ништо. Ви благодарам.